reka nanone gusubize hafi aha. Hambere ngo habayeho umugore akaba umutindi nyakujya, akibera mu ngunguru bari barajugunye. Umunsi umwe haje kuza umuntu w'umusabirizi, ariko akamenya gukora ibintu bisa nk'ibitangaza twese turota. Icyo gihe imvura yaragwaga cyane, wa mugore amurobotswe aribwira ati yewe nta mutindi umwe ko niganyiraga, uriya wabaye kuriya ntandusha ubutindi, naba nanjye mfite ubucabari bwanjye n'ingunguru yanjye. Ngo icyo gihe imvura yaragwaga, umugabo anyagirwa. Umugore aramuhamagara aramubwira ati ngwino wugame. Wa mugabo yaje kwinjira muri ya ngunguru arugama, nuko yitegereza uwo mugore wari warishwe n'agahinda ntagire shinge na rugero, maze aramubaza ati wumva wifuza iki? Umugore yaje kumusubiza ati nifuza inzu niyo yaba ntoya ifite akarima ku ruhande, maze nkava muri iyi ngunguru. Umugabo yaje kumubwira ati humura mugore mwiza, kubera ko wanyugamishije ejo uzabona iyo nzu. Ukiye umugore ngo akanguke, yaje kwisanga atakiri muri ya ngunguru, ahubwo ari mu nzu nziza yubatse mu karima katagira uko gasa. Umugore yaje kwishima sinakubwira. Iminsi yakurikiye, nyamugore yaje gukomeza guhura na wa mugabo, ari nako akomeza kugenda mu ibindi bintu byinshi byamugeza mu kire wa mbere mu gihugu. Umunsi umwe ngo wa mugabo yaje kuza yiyambariye igitindi, maze aza guhagarara ahantu yari azi ko wa mugore akunda kunyura. Umugore akihagera, wa mugabo yaje kumusohoza maze aramubwira ati ngira ngo nta kintu noneho ubuze. Ubwo ariko ngo yabimubwira agasa nk'umwenyuye, mbese nk'ubwira uwo baziranye. Umugore ariko ngo ntago yaje kumureba n'irihumye, ahita yihitira. Umugabo arangurira mwijwe ati mbese noneho ntucyumva? Umugore yaje gusubiza amaso inyuma n'agasuzuguro kenshi, abwira wa mugabo ati aho wabuze ko ubwira ari umuntu w'icyubahiro, wagira ngo ndi rubanda rusanzwe. Ari ibyo niwongera kurevura uribonera. Umugabo yaje kumwihorera. Bukeye ngo umugore ngo abyuke, asanga yanzu na bwa bukire bwose byayoyotse, aryamye muri cya gisate cy'ingunguru yahozemo. Burya ngo gukira byibagiza gukinga. Una squadra che come una dei grossi. Ni ikipe nk'izindi zikomeye, gusa igomba gukina ishaka intsinzi, ariko itandukaniro rinini ni uko hano duca mu ishuri ry'umupira. Iyo witoreza uba uvuga ko umunsi umwe uzabona amahirwe yo gukina, kuko uburyo bwo kwitoza no gukina n'ubumwe ku isi. Alla fine dicono noi se facciamo bene c'è qualche opportunità perché la maniera di allenare, la maniera di giocare è un po' diversa dal resto del mondo. Io dopo di stare qua ho viaggiato in qualche paese. Gusa ahantu nagiye henshi nasanze imikino yacu yihariye, kuko ahandi bashingira ku ngufu, naho twe twibanda ku kugumana umupira, gutekereza vuba n'umuvuduko, ariko ufite intego atari ukwiruka gusa. Ubu umuntu yakwibaza icyo byamusaba kujya ku isoko akagura umukinnyi nka Iniesta, Messi, Xavi cyangwa Puyol. Byagusaba kugurisha umujyi ngo babone, nicyo cyerekana umusaruro ubona mu kuzamura abakiri bato. Dobbiamo vendere la città per comprarlo, quindi questa è la dimostrazione che si fa bene. Intero ngo kwarokorera. Ibyivugo bivugaga imyato ko ishuri ryabo ribaha byose, ari nako bakuye n'abandi bashora akayabo ku isoko kuko ngo bo birereraga. Ku mpapuro icyizere cyari cyose ko bizaramba. Bari bafite Ramazia, ishuri ry'icyitegererezo ryatanze ibihanganyira n'ubu bikiri mu kibuga. Nyangufi se nta gihari. Ibi byatumye ino kipe yigarurira ruhago y'isi, ndetse n'amagingo yaracyari bisigisigi. Ibi ariko birimo ragenda bikendera buhoro buhoro nka rwa rukundo rwo mu kabari, ndetse bikagenda bishyira ko Ramazia isigaye itanga umusaruro muke nka yaruhaga ikinishwa umutima. Ibi byatumye FC Barcelona iteshuka ku nkingi yagenderagaho, niko kugana isoko, kandi yarahaga inkwene n'ababikoraga. Byagenze gute? Niki cyatumye kurera bisimbuzwa kugura, urukundo rugasimbuzwa amafaranga? Ahari urwuri, kuri ubu hakaba harabaye ihahiro. Frenkie de Jong és jugador del Barça i és un jugador dels millors centrocampistes que hi ha en el món, reconegut per experts. Frenkie de Jong ni umukinnyi wa Barcelona, umwe mu bezi zifite ku mwanya nk'uko banga bitangaza. Hari amakipe menshi amwifuza, ntabwo ari Manchester gusa, ariko nta gahunda yo kumugurisha dufite. Ameze neza i Barcelona, mu bushobozi dufite tuzakora ibishoboka ntagende. És bo que està al club, està a Barcelona, i per menys que podem jo faria tot el que pugui perquè es quedi. Mu bushobozi dufite, amagambo ya perezida wa Barcelona yiganjemo guteganya aho guhamya hamwe no kwizeza abafana ibyazi ko bitazashoboka. Kubivuga neza ngo ni ugutanga abagabo. Ibi bikaba bitujyana mu myaka 2 itambutse, aho FC Barcelona yugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu burimo gutuma biyigora kwandikisha abakinnyi muri La Liga. Aha
byagaragariye ahanini mu mwaka wa shampiyona washize ubwo byarangiraga kizigenza w'iyi kipe Lionel Messi yigendeye, umwana wa Ramazi Yasha. Mbere y'uko agenda nabwo Laporte yari yijeje abakunzi ba Blaugrana ko yahaguma mu gihe yaba yemeye kugabanya imishahara nk'uko bisabwa Frankie de Jong. Ariko se kuki Barcelona ikomeje kuvugwaho ibi bigiye no gutuma itakaza umukinnyi ukomeye wafatwa nk'akazoza kayo? Ni ikihe kibazo mu by'ukuri gihari? Nibyo tugiye kugusobanurira byimbitse. Utega amatwi neza, nuhombye urahomba, umugani wa Yanga twakundaga tukamuburira irengero. Mbere y'umwaka wa shampiyona 2021-2022, Barcelona yasinyishije Memphis Depay na Eric Garcia bigurishije, dore ko bari barashoje amasezerano kuko nta n'urufusha batanzweho. Gusa ikipe yananiwe kubandikisha muri La Liga ku mpamvu zibajijweho. Byaje kurangira bano banditswe nyuma y'aho abakinnyi nka Gerard Piqué, Sergio Busquets na Jordi Alba bemeye kugabanya imishahara yabo, ndetse n'uwo bagabanyije bakemera kuzawuhabwa mu myaka iri imbere, salary deferment. Ibi kandi ni nako byagenze ubwo umutiti yabyemeraga kugira ngo Ferran Torres yandikishwe mu kwezi kwa mbere. Nyuma y'aho Barcelona imaze imyaka idatwara ibikombe, bivuga ko uyu mwaka iri buze gucisha umweyo mu ikipe yaho, abagera kuri 11 bashobora kwisohokamo mbere y'uko umwaka wa shampiyona utangira. Umwe muri bo ariko ni Frankie de Jong, ushobora kugenda atari ukubera ko yananiwe, ahubwo kugira ngo haboneke amafaranga yo kwishyura abandi bazagurwa mu nyuma. Iyi kipe bivuga ko yifuza Rafinha wa Leeds, Robert Lewandowski wa Bayern Munich, Jules Koundé wa FC Sevilla, wongeyeho na Bernardo Silva wa Manchester City. Ariko ibyo kubagura biracyasaba imibare myinshi, ngiye kukunyuriramo nk'uyizi neza. Reka dutangirire kuri La Liga Financial Fair Play. Iyi duhora turira ngo ize mu rwa gihanga, itandukanye na UEFA Financial Fair Play. Kuva muri 2013, mbere y'uko umwaka wa shampiyona utangira muri La Liga, iri shyirahamwe risohora liste y'amafaranga amakipe aba yemerewe kutarenza mu bijyanye no kugura abakinnyi n'abatoza, bongeyeho imishahara bazagenda bahabwa. Ibi bikaba bishingira ku mafaranga baba baragiye binjiza, ukuyemo amafaranga batanze ku bakinnyi babo mu myaka 3 ishize, ni ukuvuga mu kubagura n'imishahara yabo. Iyi kipe birenzeho ibishobora gufatirwa ibihano bikomeye, harimo no gusubizwa mu cyiciro cya kabiri. Aha, iyo amakipe yagiye munsi y'umurongo w'umutuku ntabwo yemerewe kwandikisha abakinnyi bashya, uretse mu gihe abonye batera nkunga bashya cyangwa se arekuye abakinnyi bakagabanya imishahara, akaninjiza amafaranga mu kubagurisha. Aha ariko nubwo ibi ngibi byaba, ntabwo bivuze ko amafaranga babonyemo bahita bayakoresha mu kugura abakinnyi. Itegeko rivuga ko mu gihe amafaranga abonetse ageze 5% by'ingengo y'imari y'ikipe, ikipe yemerewe gukoresha 1/3 cyayo gusa isinyisha abakinnyi bashya. Iyo biri munsi ya 5%, ubwo ikoreshamo 1/4 cy'ayo mafaranga. Reka nkwibutse ko bikoreshwa ku makipe ari mu murongo utukura. Nizera ko turi kubyumva kimwe. Aha, nakwibutsa ko ayo mafaranga yo kugura abakinnyi wowe wemerewe gukoresha hanabarirwamo umushahara uzahembwa. Reka dufate urugero. Nk'ikipe iguze umukinnyi miliyoni 20 z'amayero, ikamuha amasezerano y'imyaka 4, bivuze ko buri mwaka ababarwa nk'uwatanzweho miliyoni 5. Kuri aya mafaranga uba ugomba kongera umushahara azabona buri mwaka wenda nka miliyoni 8, ubwo bivuze ko kuri ya gahunda ya La Liga azabarirwa miliyoni 13. Izi zigomba kubonerwa umwanya kugira ngo yemererwe kwiyandikisha. Iyo rero warenze umurongo utukura kugira ngo wemere kwandikisha umukinnyi wa miliyoni 13 ku mwaka, nuko winjije byibura miliyoni 42 nk'uko twabikubwiye, kubera ko wemerewe gukoresha 1/4 cyayo mu gihe wageze ku murongo utukura. Uko niko La Liga ibiteganya muri Financial Fair Play. Reka tujye kuri Barcelona ibarizwayo. Muri rusange, ikipe yagiye igura abakinnyi itifuza. Byose ahanini byatangiye nyuma y'igenda rya Neymar muri Paris Saint-Germain, aho ikipe ya FC Barcelona ariyo yagize abakinnyi bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi bose. Ubwo PSG yishyuraga $137 z'amadolari ngo itwaye Neymar, perezida w'iyi kipe Bartomeu kuri ubwo yari yatangaje ko bitoragurira urufito, bizera ko azabafasha kubona abandi bakinnyi beza. Gusa ikizwi nuko politiki yo kugura muri Blaugrana yakunze kwibazwaho, nyamara bizwi ko ikipe ari imwe mu makipe ifite abakinnyi hafi ya bose ku isi bakwifuza kuyijyamo. Mu mwaka wa 2017, ikipe yari yaguze Coutinho, ahanini kuko abafaranga bakomeje kubiririmba. Byarangiye imwongeyeho Semedo hamwe na Ousmane Dembele. Aba bose nta n'umwe ukirimo uretse Dembele ushobora kongererwa amasezerano. Kuri aba bongeyeho Paulinho w'imyaka 29 wari uje mu bakina hagati batari bato.
mu myaka 2 gusa yari yabanjirije iyi ngiyi yarerekuye agera kuri miliyoni 125 z'amayero igura abakinnyi bashya, aho bose nta n'umwe watanze umusaruro, mu gihe izindi miliyoni 150 zatanzwe ku bandi nka Arda Turani, Alexis Vidal, Paco Alcacer, Andre Gomez na Lucas Digne. Umuntu yavuga ko zino zose zahiye kuko nta n'umwe ukibarizwa i Barcelona. Kuri aya ngaya ndagira ngo nkubwire ngo wongereho abandi nka Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Neto, abo bose bahembwa ibifaranga byinshi n'amasezerano maremare, aho amakipe yagiye atinya kubagura kubera icyo. Bose bahombaye ikipe. Abayoboye Sport muri Barcelona barangajwe imbere na Mathieu Almani wahoze ari umuyobozi wa Valencia, ntako batagize ngo bagire abo barekura, barimo Philippe Coutinho wagurishijwe miliyoni 20 mu mayero, mu gihe Antoine Griezmann yatejwe muri Atletico Madrid aho itegetswe kuzamugura yanze kunze miliyoni 40 nubwo amaze kuyitsinda igitego kimwe cyonyine kuva yayizamo mu ntizanyo. Abo bakinnyi bombi nibo bahembwaga amafaranga menshi nyuma y'aho Messi agendeye, mu gihe umusaruro wabo wari muke hafi ya ntawo. Nubwo bari batanzwe ariko ntabwo ikibazo cyahise kigabanuka, dore ko umwaka wa shampiyona wari utangiye, Financial Fair Play ya Barcelona yavuga ko batagomba kurenza miliyoni 98 mu mishahara ndetse no kugura abakinnyi, mu gihe nka muke bari Real Madrid kuri ubwo zari miliyoni 739 miliyoni 739. Aha kubera ko Barcelona muri Mutarama yari ihagaze nabi ku rutonde rwa shampiyona, byatumye igura abakinnyi bane bashya binayishyira ku mwanya wa kabiri muri shampiyona ubwo yasozwaga. Ibi ariko ntabwo byagendeye aho, byasize ibihanga. Mbere y'uko umwaka utaha wa shampiyona utangira, La Liga yatangaje ko Barcelona ariyo kipe yonyine iri munsi y'umurongo utukura, aho harimo igihombo cya miliyoni 144 cyo kugira ngo itangirire kuri zero, ishyiraho amafaranga yo kwemererwa kwandikisha abakinnyi bashya. Iyi mibare reka nyigusobanurire neza mu kanya. Mu minsi yashize Barcelona yemeye kugurisha 10% by'amafaranga izahabwa na za televiziyo mu myaka 25 iri imbere, aho yahawe miliyoni 207 z'amayero. Aha kandi Barcelona ikabivuga ko igomba kugurisha 49 bya company ishinzwe kwishakira akaryo BLM, aho byose byahiye ikipe yinga miliyoni 700 mu mayero. Aya mafaranga yose naramuka abonetse bizaba bivuze ko Barcelona izava mu mwenda wa miliyoni 144 yarimo kuri Financial Fair Play ya La Liga, ubundi ikajya ku nyungu ya miliyoni 550. Aha ariko n'ubundi aya mayero akaba akiri munsi y'umushahara Barcelona ikoresha ku mwaka kuko ungana na miliyoni 480. Gusa ngo iyo icyunyanya atari kinini bavuze ko ikipe yemerewe gukoresha rya tegeko rya 4 kuri 1 mu kugura abakinnyi bashya. Itegeko ribemera gukoresha 1/4 cy'amafaranga yandi bakinjiza. Nk'ubu ngubu Barcelona yatangaje ko yasinyishije Frank Kessie na Ander Christensen. Aba ariko ntabwo yari yashobora kubandikisha muri La Liga kubera nyine itari yabona abandi bakinnyi isohora cyangwa se hazava andi mafaranga atari ayo ngaho tuvuze haruguru. Reka tujye ku rugero rwa Robert Lewandowski. Barcelona byavuzwe ko bemeranyijwe kujya ahembwa miliyoni 13 z'amayero ku mwaka, mu gihe ashobora gutangwa miliyoni 40 aguzwe muri Bayern Munich. Aha byabivuze ko yababarirwa miliyoni 30 ku mwaka ariyo yashakirwaho azava, kandi kugira ngo aboneke miliyoni 30 nuko byira Barcelona yaba yinjije miliyoni 120. Ngo nko mu gihe Barcelona yabigurishije De Jong miliyoni 80 z'amayero nk'uko bivuga muri Manchester United, transfer ye ukuyemo ayo bamurimo ukongerayo yaba atagihembwa byaha Barcelona miliyoni 16 zonyine muri Financial Fair Play ya La Liga yakoresha mu kugura no guhemba abakinnyi bashya. Ayo ubwayo ntabwo yazana Robert Lewandowski, twakubwiye ko ku mwaka we yababarirwa miliyoni 30. Nk'uko Laporte yabitangaje, Frank de Jong ni umwe w'abakinnyi beza ku isi kuri ubu ngubu, aho kumugurisha ari igihombo kuri Barcelona. Gusa uyu niwe bafite babonamo inyungu, haba ku bijyanye n'amafaranga bamukuramo ndetse no ku mushahara ahabwa miliyoni 16 ku mwaka waba uvuyeho. Ibya De Jong no kuba agomba kugurishwa bisa nk'ibyaje kwemezwa na Marca yashyize hanze ko Barcelona iramutse itamugurishije byasaba ngombwa kumwishyura muri rusange amafaranga akaba miliyoni hafi 90 mu mayero. Aha ni mu gihe yabashoje amasezerano ye. Aya akaba ari miliyoni 8 z'amayero naramuka akiri 60% by'imikino iri imbere, mu gihe nawe anagera kuri miliyoni 13 mu gihe yabashoboye kwegukana ibikombe bitandukanye birimo Champions League. Aya mafaranga hanaturuka hanini no kuba Barcelona yari yabwiye De Jong kuba yemeye kugabanya umushahara mu gihe cya Covid ikazagenda umugarurira mu myaka iri imbere, aho bigomba gutangirana n'umwaka utaha wa shampiyona. Bivuze ko umwaka utaha kuri miliyoni 16 yahembwaga bagomba kugenda bongeraho yo bamurimo cyangwa se yabagurisha nk'uko twabifata.
iyi mibare ikaba igoye cyane FC Barcelona kuri ubu igifite ikibazo cyo gukurikiza financial fair play ndetse no kwandikisha abakinnyi bashya twagarutseho baba abo yaguze ku buntu n'abiteganya gutangaho amafaranga. Ngaya ngoko ibya FC Barcelona n'ubukene bwayo yarahoze ari ikipe iririmbwa mu kurera no gutegura ibihangange burya ngo ibihe biha ibindi kandi isi ihora yizenguruka.